Kembali spesial Arya Production. Ayo Komandan Pantura. Siapa A? Siapa A? Komandan Pantura saya. Komandan Pantura. Komandan Pantura. Komandan Pantura. Ayo Mak, siapa Mak? Pada baik. Yang punya Komandan Pantura saya. Siapa Mimi? Mamai Alisa. Mamai Alisa. Mamai Alisa. Mamai Alisa sayang. Lagi masih perawan menembay, lagi masih lenguan cuek bay. Barang ingin sunat gara-gara laki, ake si ngelet-ngeleti. Memang zaman now lagi trendy, sing lagi ngetren randa anak siji. Ibarat ayam anggrem pas netesi, wis lagi galak-galaki. Iwan peda dirubung semut, yang urung rangga aja direbut. Komandan Pantura sayang, ayo dong Komandan Pantura. Komandan Pantura, Komandan Pantura, Komandan Pantura, Komandan Pantura sayang. Ayo A, ayo dong. Yang punya Komandan Pantura sayang. Yang punya depan masih bareng Arya Production. Majikan, ayo dong majikan sayang. Bisa weldingin majikan. Mama Kaisa dong majikan. Ayo Mi, kangge majikan sayang. Gila bisa sanggup bisa rasanya sepi. Aduh majikan, sing paling sayang. Majikan, majikan, majikanku sayang. Aduh majikan, paling eman. Aduh majikan, sing paling sayang. Majikan sayang. Kembali yang punya depan. Sing najan kasur empuk regane larang, masih empuk darah sampean. Senajan rancangan barasannya sepi, lamun lagi puri. Orang utang, orang uti. Ake mantan sempadan goda, disangka gula wis rangda majikan sayang. Memang ning zaman now lagi trendy, sing lagi ngetren randa anak siji. Komandan Pantura ku paling sayang, Komandan Pantura paling sayang. Komandan Iwan beda dirubung semut, Komandan Pantura aduh sayang. Komandan Pantura, yang punya Komandan Pantura. Yang punya Komandan Pantura sayang. Komandan Pantura. Majikan, Mamanya Kaisa. yang punya Komandan Pantura. Dulu lebih sanggup bisa rasanya sepi, beli biasa diri galoni. Senajan terus ribut regane larang, pelukan kakak Komandan Pantura paling sayang. Komandan Pantura, Komandan Pantura, Komandan Pantura, Komandan Pantura. Komandan Pantura ku paling tersayang, Komandan Pantura paling eman. Komandan Pantura, Komandan Pantura, Komandan Pantura paling sayang. Komandan Pantura paling eman. Komandan ake mantan sing pada goda, disangka gula wis rangga. Komandan Pantura sayang. Memang ning zaman now lagi trendy, sing lagi ngetren rangga anak siji. Ibarat ayam anggrek pas netesi, wis lagi galak-galaki. Iwan beda